Namandla kaJesu, it is not to perform miracles. Yeah. Why? Because there are other kingdoms that are able to perform miracles. Ngamanye amazwi, miracles are not a determining factor yokuthi khona amandla noma khona umbuso. Asibingelele egameni lenkosi uJesu Kristu. Amen. Onibingelelayo ubheka inkosi okwambatha. Sibuyile sikhona we new move of the Holy Spirit. You are all welcome. Namhlanje ke sizokhuluma ngaye uJesu ebesigcine ukukhuluma ngaye kodwa simbheka kule ndawana ethi ke sinikiwe indodana sizalelwe umntwana. Kwase kuthiwa ke umbuso uyakuba semahlombe akhe. Sizobheka lento ethi umbuso usemahlombe akhe, kanti naye uma ekhuluma nabafundi bakhe kunezindawana la akathe khona funani iqala umbuso nokulunga kwawo, khona zonke ezinye izinto zokwenezelwa kini. Manje ngenxa yokuthi uthe funani iqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwawo, sikubone kubalekile ukuthi ke impela sikhulume ngawo umbuso kaNkulunkulu ukwenzela ukuthi wonke umuntu emhlabeni azokwazi ukuthi uma efuna lento akuthwaka ayifuna ekuqaleni ufuna ini. Funani iqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwawo, khona zonke ezinye izinto zokwenezelwa. Angibingelele ihambeli zami ngizamukele egameni lenkosi uJesu Kristu baholi. Niyabingelelwa. Siyajabula kuba khona mholi, siyabonga kakhulu ukuthi nisi invite kulolu hlelo. Baba siyabingelela babushantu nabalaleli, siyabingelela egameni likaJesu. Amen. Namukelekile bambani thina ke nihambe nathi size siyoyiphetha into ethi funani iqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwawo. Bafundisi nawo umbuso kaNkulunkulu la, mhlambe uma ikhona into ngaphandle kombuso othi nje wena uma kuthiwa ngikhulume ngombuso kaNkulunkulu ifika kuqala okuyiyona into ongayisho, kakhulukazi uma kuthintwa ingcenyana ethi ke uJesu uthe funani iqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwawo, khona zonke ezinye izinto zokwenezelwa. Ziningi izinto abantu akuthola ukuthi bayayifuna khona ekukholweni, bayifuna kakhulu. Uthola ukuthi uma beyifuna baze bakukhohlwe lokho ukuthi ngasekuqaleni kumele kube yinto yokuqinisekisa ukuthi ngempela umbuso kaNkulunkulu ungakubo, khona zonke ezinye izinto ke lezi abayifunayo ngaphakathi ekukholweni zokwenezelwa kubo. Mhlawumbe uma ikhona into othi ungayisho, ikhona eminye imibuzo ngisazoyibuza, kodwa nje into engakufikela kuqala uvela uhlale phekwayo, noma ngabe yini, noma ngabe futhi into ekude le ungabe kufanele sizoyithinta egcineni, unelungelo lokuyithinta manje la ngaphezulu kokuthi nje funani iqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwawo, nanokuthi kuvele ukuthi lo mbuso kuthwe usemahlombe kabani. Avele siqale baba Ngokubani. Siyabonga kakhulu mholi, sijabule kakhulu ukuthi sibe kulolu hlelo. Yeah. Ngiyacabanga ukuthi njengoba ukhuluma ngombuso uyafika kimi ukuthi asikhulumi nanoma ngaye muphi umbuso. Yeah. Kodwa sikhuluma ngombuso la uJesu Kristu eyinkosi kuwo. Yeah. Siyakuveza lokho ukuthi kulombuso esikuwo uJesu uyinkosi kuwo. Inkosi yawo uJesu. And yikho okwenza ukuthi sikuthakasele kakhulu ukuthi sibe kuzo lezi inhlelo la siveza khona ukuthi ngempela njengoba uJesu eyinkosi now singakubuka ukuthi kambe lo mbuso uJesu ayinkosi kuwo umbuso njani. Ngoba ikhona eminye imibuso ekhona kodwa lo kaJesu ngiyathanda nje ukuthi ngikuveza ukuthi uhlukile kuneminye imibuso. Sikuthatha apho ukuthi uhlukile lo, sikuthatha kulokhu Isaya akakushoyo uma ethi umbuso uyakuba semahlombe akhe. And uyakuveza ukuthi umbuso wokuthula lo esikuwo uyakuba inkosi yokuthula, naye uJesu uyinkosi yokuthula. Ngamanye amazwi already siyayibona into ehlukayo ngalombuso ukuthi akusiwo umbuso oletha idistraction, but umbuso oletha kakhulu ipeace
and singakuveza ukuthi uma ukulombuso ungayiboni ipeace kuyadinga ukuthi sitha abantu ababuye bayibuza ukuthi ingabe basembusweni kaJesu noma abekho embusweni kaJesu, ngoba umbuso kaJesu umbuso wokuthula and ngaphezulu kwalokho umbuso wokulunga ngokusho kuka Isaiah umbuso wokulunga, a kingdom of righteousness. Okuchaza ukuthi ngamanye amazwi njengoba uJesu eyinkosi kuwo lo mbuso, uyinkosi elethe ukuthula, waletha righteousness, waletha ijustice kubantu, because now abantu kumele bazi ukuthi kulombuso abakuwo abeke embusweni where there is no justice, but basembusweni where justice is always ministered unto them. And ijustice sibuka entweni kaNkulunkulu ngesikhathi umuntu eyisono, but uNkulunkulu akamlahlanga umuntu. uJesu waba yicebo lokuthi umuntu ahlengwe ekufeni, umuntu ahlengwe ekutheni ayise ekubhujeni, but wathathwa wayiswa ekuphileni ngenxa kaJesu. Now that is justice according to God. Now ijustice akusiyo leyo ukuthi ikondemn umuntu, but ileyo kubuyisa umuntu, and umuntu obuyayo ilo ebekumele aye ekulahlweni but kwabuyiswa yena. That is the kingdom we are speaking about, the kingdom of justice, the kingdom of righteousness, the kingdom of peace, and uJesu uyinkosi yawo lo mbuso. Baba Shabangu, naku uJesu ubekwa njengenkosi phezulu kombuso kaNkulunkulu, kuthiwa umbuso uyakuba semahlombe akhe. Mhlawumbe uma kukhona othi wena ungakubeka ngalolu daba lokuthida nje umbuso osemahlombe kaJesu nangokubaleka kokufuna kuqala wona umbuso, ngoba kuvela ukuthi ziningi izinto vele ezitholakalayo phakathi ekukholweni, vele kuliqiniso ukuthi zikhona zingabalwa, kodwa nje kuqala namhlanje si-emphasize into yokuthi ke bafowethu akeke kube kuqala kube umbuso kaNkulunkulu. Kukhona into ethi ke thokozelana ukulotshwa kwamagama enu, yabona ukuthi kuqala akeke kube uqinisekisa ukuthi ngempela umuntu ungenile embusweni. And zikhona into ezithintwayo futhi ezinye eziningi, uNicodemus naye yamhlupha yona lento yombuso ukuthi ke baba ngikuzwile ukhuluma, kodwa manje ngitshela ukuthi ke kuze mhlambe ngibe ngaphansi kwawo lo mbuso yini okufanele ukuthi ngiyenze. Then kuningi mhlambe uma kukhona ocabanga ukuthi ungakuthinta, angihlongoze umbuzo ngalezi zinto engisho, just nje bengiveza into yokuthi ke noma ngabe yini ungayisho egameni lokuthi sikhuluma ngombuso osemahlombe kaJesu. Shandu baba, mhlawumbe ngathi uNkomoso usegeqa amagula. Uma sikhuluma ngombuso le, mhlawumbe sekungafanele sichaze subuke ibackground yombuso ukuthi velaphi. Uma kuqalwa kukhandwa lapha insimu eEden, uthi uNkulunkulu masenze umuntu ngomfanekiso wethu asifuze, and let them have dominion over sekubala ke konke lokho esikukho namhlanje. So umbuso loyo owawu-free, umbuso lowo owawu-righteous, umbuso lowo umbuso of peace. And uma ulandela kahle even ama historical records azokutshela ukuthi ngaleso sikhathi uAdam wayekwazi ukuphila nebhubesi lingamuhle, because there was peace. uAdam wayekwazi ukuphila nazo zonke izilwane zasendle, kungabikho silwane esinenkinga nesinye noma uyabona, because umbuso okuthula, you know. So ke iBhayibheli limveza uJesu uAdam wesibili. So then mase kuno Adam wesibili fanele sibuke ukuthi lo Adam wesibili uzoletha ini. Qala sicheck ukuthi kwalahlekani bese lo ulethe ini. Isaiah mayemveza ke sethi kuye umbuso uzoba semahlombe akhe.
kucaca ukuthi kune restoration ezokwenzeka la okwakuyinto vele yayivele ikhona yalahleka. and mubona nje eBhayibhelini imizamo kaNkulunkulu ezama ukusibuyisela back to our original position. So ke sekuze kwehla yena uNkulunkulu ngoJesu ukuthi abantu ababuyele back to the original position ebekuSembusweni kaNkulunkulu. Remember ke mayekhuluma uNkulunkulu ekhuluma noAdam ukhuluma nathi sikuye uAdam. Because azange asabuyela kuye uNkulunkulu kwenza omunye umuntu but sonke saphuma kuAdam. Ngamanye amazwi okwalahlekela uAdam kwasilahlekela nathi. That's why ezothi uPaul, for sin came through one man and therefore ukuphuma kwaso fanele ukuthi kubuye that one man okuthiwa uAdam wesibili. So ke ikingdom manje nje ikingdom kaNkulunkulu it is a system. Ngokwala emhlabeni ikingdom kaNkulunkulu akusindawo thizeni but it's a system. Lento ukuthi isystem yenza ukuthi singayipostpone lento ye kingdom ukuthi kube ukuthi into soyibona ngale but it's a that's why Jesus mayefika kuthiwa la ayefika khona the kingdom was there and uma esekhona yena ikingdom ikhona he would then do miracles. So ama miracle enziwa uJesu uwenza from a position of him being kwi kingdom. Akusisimanga ama miracles kwi kingdom. They are supposed to happen because the kingdom is there. Ngamanye the system is there. Even we bengithe iformula kuma abafundi bethu sifundise ukuthandaza then kuvela into yokuthi athi baba wethu osezulwini malihlonishwe igama lakho bese kuvela into ethi ke umbuso wakho mawufike. Now and omunye umuntu mayefunda leyo nto angayinterpreta as to okuzayo. Kanti uJesu ubekhuluma ngesystem. Let your system come. Ukuze uma kune system kaNkulunkulu akekho umuntu okuzofanele agule la kukhona isystem kaNkulunkulu. That's why akekho umuntu okuzofanele aswele kukhona isystem kaNkulunkulu. That's why ezothi uJesu ke kubafundi bakhe why do you worry ukuthi nizodlani nizophuzani? Wayesho kanjalo usho because they are in the system. That's why kuzovela iverse elithi seek ye first the kingdom and the rest shall be added. So uma kune kingdom uma kuna this system whatever we don't have to worry about what to eat, what to drink, what you know, because kukhona umbuso. So i system makuthiwa ke the rest shall be added. Leyo nto le uJesu uveza ukuthi our priority should be the system and in the system there's provision. Uyabona lapha engadini Eden azange lo abe worried uAdam ukuthi uzodlanga. Azange abe worried ukuthi uzogqokana. Azange abe worried ukuthi uzophuzana because in the system in this kingdom there is provision. So when we then we are out of the system we then have to worry ukuthi sodlana sophuzana. So that's why I said to Jesus ke seek ye first the kingdom because uyabona abantu bakhe bayahlupheka and bahlushwa ukuthini ukuthi they are not in the system. So kwi system kunezinto esizitholayo singayicelanga because we are in the system. Kwi system kunezinto esenzelwa zona singayicelanga. So kwi system ke uJesu ufika uzo restore the glory of the system. That's why kuthiwa Christ in us, the hope of glory, because kuzo replacewa kuzo restore the kingdom that was lost. So uma kuthiwa umbuso mawufike akushiyi ukuthi asilinde ukuyezulwini ukuthi sibone but let the system rule. Angisho that's why kuzothiwa la eBhayibhelini ningenzi okwezwe. Makushiwo izwe akushiwo umhlaba but kushiwo the system. So the system ye kingdom is against the system yezwe. That's why umuntu okuyi kingdom ngeke umshumayeze ukuthi akayeke into yezwe because automatically system akuyona rejects into yezwe. So uma singayenza priority into ye system kuningi songakushumayeli, kuningi songakukhuza, kuningi songabi worried ngakho because the kingdom is here.
this is the new move of the Holy Spirit. Funani qala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwawo. Khona zonke ezinye izinto zokwenezelwa phezulu kwenu. Kuyavela ukuthi ke kubalekile ukuthi umbuso ube sekuqaleni ngoba kukhona ezinye izinto esingeke sakhathazeka ngazo uma ngabe umbuso kaNkulunkulu sesiufunile sawuthola. Emva kokuba kuthiwe ke umbuso makuthiwa umbuso wakho mawehle kule ya formula yokuthandaza ukube sekuvela izinto manje okuthiwa ke mabayicela abantu. Yabona ukuthi mawusucele isystem seyila vele ulokho kudeclare ukuthi into oyicelayo uzoyenzelwa. Ingakho kuthiwa ke kholwani manje ke nakholwa nje noma yini nicelayo nizoyenzelwa. Kodwa ke mhlambe la ekubhekene indaba yombuso kaJesu kunala bamhlupha khona uJesu abafundi bese eveza into yokuthi ke umbuso kaNkulunkulu awufiki ubonwa ngamehlo. Mhlambe to put some details kuleyo nto leyo angazi ngabuza ngithini kodwa kube nento esiyishoyo ukwenzela umuntu osekhaya ukuthi ke mhlawumbe futhi Shabangu busuvezile la kodwa nje ngifisa ukuthi baba Magubane sithi ukuhamba kancane ukuthi awufiki ubonwa ngamehlo. Mhlawumbe omunye umuntu uzocabanga ukuthi sikhuluma ngento ephathekayo kanje uma sikhuluma ngombuso kaNkulunkulu kuthiwa ke funani iqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwawo. Mhlawumbe ingcenyana nje ongayisho noma ongayibeka kuleli gamane elithi awufiki ubona ngamehlo uma ungakhumbula kahle ukuthi babekhuluma ngani then mhlawumbe uzokwazi ukubeka ukuthi ungabeka uthini. Ziningi ezinye izinto abamhlupha ngazo uJesu nangalo kwezinto abamhlupha ngazo kunalakho nathi mayise kukhulume nabo zonke izinto esebafundisile sethi ke manje ke senifundile ngiyanithuma ke manje ethi ke hambani imizi ngemizana kodwa ethi ke ningakushilo kokuthi ususondele umbuso kaNkulunkulu. Kusho ukuthi vele kuyiqiniso lokho bokubeka ukuthi akusiyona into ya in future kodwa yinto ekhona la uma kuthiwa ke seyisondele ila eduzane. Mhlawumbe uma singaqala kulokho ukuthi awufiki ubona ngamehlo sibheke nakulokho ukuthi yini le esingayisho thina ukugcizelela yebo into ukuthi impela abantu umbuso kaNkulunkulu mabawamukele njengoba silokhu sithunyiwe nguJesu ukuthi ke masikusho kubantu ukuthi ususondele umbuso kaNkulunkulu. Yazi ngiyathanda ngendlela umfowethu uShabango aveza ngayo kakhulu. Esingakugcizelela kakhulu kuba bukeli bethu emakhaya ukuveza lento ukuthi masibuka the New Testament. Yebo. Sibuka nje ukuthi sithuka seliqhamuka phi igama elithi umbuso. Now ngensuku noma ngekhathi zika Johana uMbhaphatisi uyena owazwakala eshumayela in the wilderness ukuthi abantu abaphenduke ngoba umbuso kaNkulunkulu ususondele. Now uma sibuka the way uJohane akayekhuluma ngakhona wayekhuluma ngento ezayo because iBhayibheli iveza ukuthi uJohn the Baptist was not the light but the one who was witnessing the light. So usho ukuthi wayeveza ukuthi uyeza umbuso abantu abaphenduke and angikuveze lokhu masinyana ukuthi into ethi phendukane ayisafani nalesiyenzayo kulezi insuku zamanje but into ethi phendukane ile ukuthi asiguqule imiqondo yethu ngoNkulunkulu. Because why satshelwa uNkulunkulu okungasiyiye before satshela uNkulunkulu okwazi ukuthi abe in a season of Christmas abe in a season of Halloween at the same time. Okuchaza ukuthi udual in his character. Ngamanye amazwi uNkulunkulu wethu is not dual in character but njengoba siveza lento ukuthi uJohn mayeshumayela ethi abantu abaphenduke was to tell them ukuthi no uqulani imiqondo yenu ngoNkulunkulu enimaziyo. Now we are able to pick ukuthi lo mbuso akayikhuluma ngawo wafika ngoJesu and mawufika ngoJesu njengoba sigcizelela ukuthi uJesu uyinkosi yawo lo mbuso. Now kulombuzo ovezayo ukuthi
akusiwo umbuso esiubuka ngamehlo. Now abantu kumele bazi ukuthi this kingdom is not a physical kingdom, but it is a spiritual kingdom. And manje njengoba sithi it is a spiritual kingdom, okuchaza ukuthi uKristu is the rule kuwo lo mbuso, and urula in the hearts of men. Njengoba sithi uspiritually, okuchaza ukuthi uJesu akekho inkosi in the buildings, akekho inkosi ezizweni, but urula in the hearts of men. Okuchaza ukuthi into yesono yathinta abantu yabathinta in the heart. Now uJesu efika weza to fix the heart, and uJesu has taken full residence in the heart, and he is ruling in the heart. So the kingdom of God ngamanye amazwi is fully established in the heart of a believer. And yilokho engifuna ukuthi ngigcizelele ukuthi abantu bangeke sebethi manje umbuso uyeza, but already umbuso sewukhona. And why ngithi sewukhona is because already Jesus has came and brought the kingdom. Ngamanye amazwi njengoba ethi umfowethu our priority ukubheka umbuso. Ngempela ukubheka umbuso, because uma sesikubheka umbuso we are able to benefit kwezinye izinto lezi uJesu akayiveza ukuthi ezinye ziyakulandela after we have fully discovered umbuso. And ngigcizelele mfowethu ukuthi ngempela umbuso is spiritual. It is not a physical kingdom, but a spiritual kingdom. And lokho uJesu ugcizelele mayikhuluma noNicodemus. Uthi Nicodemus, ngenze njani ukuze ngibone umbuso kaNkulunkulu? Uthi uJesu uzalwa kabusha. So for people to ukuthi babone umbuso kaNkulunkulu is for them to be born again. And to be born again simply means ukuthi ukuzalwa in the spirit. So ngamanye amazwi ukwamukela the spirit of God, and samukela the spirit of God uma sisindiswa. Lithizwe malushunyayelwa noma indaba zombuso, iBhayibheli lithi indaba ezinhle. Indaba zombuso mayishunyayelwa kithi siphenduka, sihlabeke enhlizweni zethu, siguquka emqondweni yethu, samukela uJesu, sithi uJesu uyinkosi nomsindisi, sisindiswa. At that moment we fully receive the spirit, and the Bible declares us as those who are born of the spirit. So that's why sithi umbuso is spiritual, and for people to be citizens kulo mbuso they need to be born again, and the only way for them to be born again is to receive the good news we are preaching to them, and it is the good news of the kingdom of God. Baba Shabang, baba umagwana manje sakhuluma uthinta izinto zokuthi njengoba bokade ushilo ukuthi usowufikile sewukhona, akusiyo into ya in future. And ukufakazela lokho, there is one part when bese siphambanweni uJesu nezelelesi, then there is this one man who said that kuze ungikhumbule embusweni wakho. And lokho ukuthi akhulume ngombuso huye okhuluma ngombuso, hearing indaba ezinhle ezikhulunywa uJesu zokuthethelela laba bamenza okubi, zokuthethelelwa. Yabona ukuthi uma elalela uyeza ukuthi what kind of a man is this one, because labantu bamenza okubi but yena ukhuluma ngalolu hlobo. And ukusho ukuthi lo muntu okhuluma ngalolu hlobo ngempela umuntu wokuthula, lento ebekade sikhulume ngayo. Then uma esebonile ukuthi umuntu wokuthula lo uveza into ukuthi ke uzongikhumbula embusweni wakho. And uJesu to prove ukuthi vele lento le seyikhona, lento yombuso manje, athi ke Jesu namhlanje ngiqinisile ngithi namhlanje ngizoba nawe eparadise. Mhlawumbe uma kukhona into ongayisho ukuthinta le yangqenyana ukuthi ke ukhona into evulekayo ethi nje uzongikhumbula embusweni wakho. And uJesu vele akukuningi futhi akushumayela eqondanisa nalo owayesigcwelegcwele esasibethelwe kanye naye esiphambanweni. Kodwa nje ukugcizelela into ukuthi abalandeli
new move of the Holy Spirit, abalandeli bakaJesu, abalandeli bakaNkulunkulu beyibukisisa into ukuthi ngempela kubalekile ukuthi bafune ukuqala umbuso kaNkulunkulu, ngoba uzazi iziningi izinto le ndoda yayingayikhuluma. Mhlawumbe yayingacela ukuthi uJesu yehlise phansi ngoba yayilenga siphambaneni, kodwa ngempela yafuna ukuqala umbuso kaNkulunkulu, mhlawumbe nokulunga kwayo avele yathi nje uzungikhumbule embusweni wakho, ukuveza ukubaleka ukuthi ngempela umbuso wona awusiyo into iya in future, futhi kufanele ukuthi bawufune ukuqala. Mhlawumbe sisithi nje uyiphusha kancane le ndawana, mhlawumbe uma kukhona into ongayibeka ngodaba lwesigcwelegcwele okanye, kodwa nje sithinte indaba yombuso nale nethi nje ngiqinisile ngithi namuhla ngizawuba nawe. Ngiyabonga Shana baba. Hey, ubamkomose namhlanje. Hey, uhamba kakhulu. uhamba kakhulu. Ngiyabuza. Akusazi ukuthi ngizobuza. Mhlawumbe mina ngizoqala la ekuthenini uyabona Nkomose nje basihleli la noShantu. Uma kungena la uMisuzulu. Ubukhosi bukaZulu bula. Yes. Sizofana siguqe la sithi sebufikile ubukhosi. So silungisa le nto ethi abufiki ngokubonwa, but the influence yabona. The Romans mabenza into yabo yobukhosi, ubukhosi babuse Rome, but influence yabo yayiba khona wherever la khona iprime minister yabo. Ngenxa ye-influence wonke umuntu wayeseba umRomaki. So ibaluleke lento si-understand lento ye-system ukuthi umuntu waseRoma wayengadingi kusuka eRoma ayothubana kaguqa. But babethumela izwi from eRoma ukuthi kuzokwenziwa ukuthi namhlanje or kuzokwenziwa ukuthi ebukhosini bethu. So ubukhosi operates ngezwi ne-influence, which is why esho umholi ukuthi into isenhlizweni and it is spiritual, because noma izwi siyathanda izwi it is spiritual. So ke ukukhuluma makuphuma umlayezo eRome uya wherever uRome has abakwaRome abane-influence khona. Yonke into iyenziwa lapho ngenxa yezwi liphume kumuntu oyedwa, but lowo muntu abambonanga. So usho kanjalo uJesu ukuthi asizukuyibona the kingdom, but the influence ikhona, the spiritual angisho kuthiwa wayenza imangaliso because the kingdom was there. So the influence is there, asiboni ngamehlo but it is there. Eziningi izinto esingayiboni ngamehlo but zikhona. That's why kumanje asimboni Jesu ngamehlo kodwa ukhona. And so ubukhosi basezulwini bu-operate ngaleyo ndlela yokuthi don't have something to hold on to, ukuthi uma imilahleka kusasa you don't have ihope ya yengunaphakade. So into ethi ngunaphakade because it is spiritual and it is a system. So ke lapha uJesu mayese siphambanweni ekhuluma neselelesi, ngichaza ukuthi leselelesi sithi sisekufeni but still sibone ukuthi lo akapheleli. So thina siyaphelela ethuneni yena uyandlula unombuso aya kuwona azangikhumbula, which is uyayibona lento ethi umbuso ungowakho, namandla nobukhosi kuze kube phakade. Hayi ukuthi kuphelele esiphambanweni, but noma leselelesi umuntu abantu besambulo lapho ukuthi wabo noma exhiza igazi kodwa akapheleli la umbuso namandla angawakhe, noma bemsethuneni kodwa umbuso namandla okwakhe. So understand ukuthi kulo mbuso engizocela ukuthi angikhumbule kuwona. And now lento ethi remember me, uri is a prefix esho again, and then umember isho being part of. So
So lona unesambulo sokuthi ngeke ngaba ilunga lalombuso. So ke ngicela ungibuyisele. I need now to be remembered. Remember me. So uthi ngibuyisele ngibe yilunga lalombuso. Ngibuyisele kule engangiyiwo ngaphambilini. So lento le iyaveza ukuthi sasikhona embusweni. Saphuma ke phela ngoba saphuma laphana ku Genesis chapter 3. Kodwa lo unesambulo sokuthi njengoba manje ngimi no Adam wesibili, Nkosi ngibuyisele la ngangikho. Let ethi remember me isho khona ukuthi make me part of it again. You know, uma usakhuluma kule ngxanyana ethi ke ngokuba umbuso ungowakho namandla nomkhosi. Uthinta izinto ezinye ebengisafisa futhi ukuthi sizithinte sizosithinta, kodwa kukhona ingxenyana futhi engibamba kwamanye amavesi la uma ngibhekisa amehlo phansi encwadini kaDaniela number 2 verse number 44 kukhona into ethi ke ezinsukwini zalawo makhosi uveze ukuthi ke ikhona neminye imibuso nayo futhi inakho okungabonakala ngamehlo, because kukhona la uJesu akathi khona Paul akathi ke imani izinkalo zenu ziboshiwe, athi ke la kukhulunywa khona ngezikhali zamaKristu kuthiwa ke nimelane namaqhinga kaSathane, asibambene nenyama, sibambene nababusi bawomoya emkhathini. Uyabona ukuthi you cannot like ngamehlo ubone ababusi bawomoya emkhathini, kodwa uyazi ukuthi ke ikhona imibuso esebenza kulobo bomnyama bomkhathi. Then kodwa kule yancwadi yakaDaniel number 2 kuvela ukuthi ke ezinsukwini zalawo makhosi uNkulunkulu wasezulwini uyakumisa umbuso ongasoze wachithwa, nobukhosi bawo bungayikushiyelwa kwabanye abantu, kepha uyakuchoboza aqede yonke leneminye imibuso, wona uqobo ume phakade. Kule ngxanyana obuyithinta yokuthi ke kuze kube phakade ngokuba umbuso ungowakho, kuze kube phakade le eyambuleka kuyiselelesi. Mhlambe ukusho ukuthi ke ikhona leneminye imibuso oke wayithinta oke wakhuluma ngayo, noma kungenalutho esingalusho ngayo ngoba sazi lutho ngayo, sazi lo esikhuluma ngayo, kodwa siyakwazi ukuthi ke uNkulunkulu wasezulwini uyomisa lo ongayokushiyelwa kwabanye abantu, kodwa inkosi yawo imi ithi into uJesu. uJesu athinta izinto zokuthi ke ngiphiwe amandla ezulwini nasemhlabeni. Mhlambe singene kule ngxenyana yamandla akhe uJesu njengenkosi, simthintile njengomsindisi. Usingene kule ngxenyana yokuthi ngokuba umbuso ungowakho namandla. Mhlambe omunye umuntu ngathi akoni ngichazeleni ngamandla alendoda enethi inkosi yalombuso, uma ikhona into engafika nje ethi ke hey ngithi mina uJesu unamandla ngalokhu. Asithi nje kancane sithi ukuhamba uma ngabe ukuthi ikhona indlela woza. Ngingakuveza kancane bafundisi ukuthi amandla kaJesu it is not to perform miracles. Yeah. Why? Because there are other kingdoms that are able to perform miracles. Miracles are not a determining factor yokuthi khona amandla noma khona umbuso. Miracles are just miracles, but amandla kaJesu uzothi uPaul lelizwe lesiphambano lingobula kwababhubhayo besethi kithi esindiswayo athi lingamandla ilawa amandla kaJesu. Nawo ke amandla, hayi Nkosi. Yeah, nawo ke amandla. Amandla asesiphambanweni sikaJesu. Now bukani baholo ukuthi esiphambanweni sikaJesu sibuka uJesu ebethelwa and kuthiwa uyinkosi yamaJuda. Engicabanga ukuthi into eyenza ukuthi amaJuda azayiphika into ukuthi uJesu inkosi yawo, because ayikho inkosi okuthiwa inkosi izele ukuzosindisa abantu
bese ifele esiphambanweni njengabathelisi noma njengezelelesi but inkosi ihlala in the palace and inkosi rules in the palace. But lo, according to people, he is seen as the one who is not the king. Why? Because ukufa kwakhe yabo kusukela nje ekuzalweni kwakhe ezalwa ekhula ezezobethelwe esiphambanweni doesn't really prove ukuthi uyinkosi. Why? Because ngisho abafundi bakhe, they have asked him a question before ehlwithwa says, have you restored? When are you going to restore the kingdom of Israel? Ngamnyamazi bebembuka as someone who was going to be a very powerful political leader. They could see him efana njengosiza kanje, efana njengoHerod kanje. But uJesu you know bukani leto bapho. iBhayibheli lithi uyinkosi not because of his workings, but uze uthi yena ngiyinkosi. Why? Because I serve. Uthi ngiyinkosi. Why? Because I serve. Now, if anyone among you wants to be great in this kingdom, uthi akabe ngomncinyane. So uyabona ukuthi there is a system. Ngiyayithanda futhi ngendlela obeka ngayo ukuthi this is a system. Ayihambi ngendlela evamsa ukuhamba emehlweni abantu, but le ihamba because it is a system of God ukuthi those who are kings, they are actually servants. You can see them as not powerful. You can see them begibele imbongolo bengene eJerusalem bendlalelwa amahlamvu while other kings are riding horses. Why? Because of that shows ukuthi the kind of king he is not the king efana njengabantu nanoma ibapha abantu, but this king is a one who came to serve. And this king uzo instiller this thing nakubantu ukuthi let people learn of me uthi I am meek. Let them I have got humility. I have come to serve my people. Ngamanye amazwi I have come not ukubeka ijoke elinzima kubo, because that's what kings do. Babeka ijoke elinzima phezu kwabantu. But uthi I have come you know to free those who are bound. Uze uthi elami ijoka uthi alinzima uthi lilula. Uthi owami umthwalo ulula. Usethi bukani kimi, I am that kind of a king. Uyabo ukufakazela into ukuthi akubukwe kuye. This is the new move of the Holy Spirit. Ubukhosi bakhe buvela njengenkosi okuthiwa ke mawubekini lo mqondo waKristu Jesu okwathi emkhulu kodwa ke wehla. Lithi iBhayibheli wazithoba kwaze kwaba sekufeni. Ekufeni uqobo. Yebo impela kukho ukufa uqobo. Kodwa bese kuthi ke ngalokho mhlawumbe ukubamba into ukuthi ke ungangena kanjani embusweni kaNkuluNkulu. Singasho ukuthi ke uma kuthiwa ke funa kuqala umbuso kaNkuluNkulu, singasho ukuthi ke ake uzithobe wehle nalapho kufanele ukuthi ngabe khona uyavuka, kodwa wehlela ukuthi ngoba usewuzwile ukuthi ke kufanele ufune kuqala umbuso kaNkuluNkulu ozoba mkhulu kulombuso. Uyazi sikutshelile futhi siyasho namanje ukuthi ke yilowo omncinyane. Asiqhubeke baba Shabangu lapha mhlawumbe uma kukhona ongakusho ukufakaza nokugcizelela kulokhu baba Magumane kusho, uma uzokhumbula ukuthi ke sikulokhu kokuthi ke amandla akhe uJesu. Inkomosi namhlanje angazi la makuthiwa amandla awakhe. Mhlawumbe nje when you studied the life of uJesu, ngiyaqala mina ukubona umuntu onikwa amandla onke enikela ukuthi angawasebenzisi. Onikwa igunya lonke onikelwe ukuthi angalisebenzisi. Ngiyaqala ukubona umuntu enikezwe yonke into but enikezwe ukuthi angayisebenzisi. Wayenamandla okudla yonke into kodwa akadlanga yonke into. Wayenamandla okushaya noma ubani engathanda ukumshaya kodwa
uyabona ukuthi uJesu uvele etestwa in his character to be able to maintain the power onikiwe, whereas thina we go all out sifuna ukuveza ipower esingenayo. Nasinayo. So yena le ayinikiwe, he goes all out to make sure ukuthi ayiveli. Uyamkhumbula ethi kubafundi ningakusho lokhu. Uthi kuPeter, Peter lokhu ukwamlelo umoya. Ningabatshela abantu. Ningasho kwabanye lokhu. Why? Even noma abanye ebasindisa kulokhu kuphila kulokhu ababegula mangabe begula waye ekugcizelela into ukuthi ke hey ungabatsheli abantu indaba uyayibona ukuthi into kaJesu injani. If you want to, that's why uJesu ethi sobabona ngeyithelo. Inkosi isize, inkosi isize mhlawumbe nje siyadinga ukuphenduka sibaningi ukuthi ungathi uyabuka into kaJesu ithi I have wonke amandla namagunya ekini, but I am here to model into yokuthi uyakwazi ukuba content ube unamandla ngaphandle kokubonisa. So sivuma into ethi amandla onke awakhe. Uthi uJesu mina bangithanda ngabiza ingelosi zehle la zizongikhulula, kodwa ngenxa yokuthi I am in a test yokuthi can I contain na le power nginikiwe, because uJesu wayenomoya ongcwele wonke. And njengoba enomoya ongcwele wonke, umoya ongcwele ungamandla kaNkulunkulu, so it means wayengathi kuvele konakala. But manje it is a character also kaJesu to be able to maintain ukungabi nepower unayo. But thina asinayo ipower, but we want to maintain ukuba nayo. La mandla asinawo, kodwa sifuna ukuvela as abantu abana uthiwa ke owathe emkhulu wehla enesimo sokulingana uyabona ekuNkulunkulu ekuyilevel kaNkulunkulu, singasho uthe uNkulunkulu, but wathwala isimo sobunciko, waba yimvu wehla wazokhothamela lokho. So uJesu here uzosifundisa ukuthi there are, in order for you to function kahle kwi-kingdom, kunama appetite ekumele wanqobe. And one of the appetite wokudla, first thing ezoqala kwi-kingdom, waqala wayofasta 40 days, i-appetite yokudla uyishayile. Ama-appetite ngabala nje maninganyana, but uyabona appetite ye-power, lento yokufuna babulala nje abantu, it's because kufuneka ipower. Kodwa thina sihambelwe phambili inkosi ethi you don't have to prove powerful, but you have to. Bese ethi mina ke ngabanikeza abakholwa yimi, ngabanikeza amandla okuba amadodana as he is the son. So meaning we possess the same power that he has. Kodwa fancy fihle kuthiwa ke bonke abamamukelayo wabapha amandla okuba babe ngabantwana, amandla wokuba umntwana. Ukuthi maintain ukuba umntwana, ngoba yebo kuthiwa ngokuba umbuso wezulu ungowabanjalo. Abanjani? Abanjengabantwana. Ngoba umntwana noma abantwana, yes, noma umntwana ekwaziwa lento mangathi umntwana unikezwe isibhamu la akanandaba nabanye, because akayazi lento ayiphethe ukuthi imenza abe ne-advantage over abanye. uJesu was the most advantageous person on earth, yet wavela as the most disadvantageous person on earth. So wenzela ukuthini? Angingawasebenzisi amandla ukuze ngizobanika bewasebenzisa. There's something I've noticed baholi la ekholweni, mhlawumbe ngobungcwele uma uthatha ubungcwele like njengoba uNkulunkulu engcwele kuthiwa masizingcwelise nathi. Ubungcwele akunabanye abantu awuthola ukuthi uma bekufila ukuthi sebe la khona, uthola ukuthi
ngokwenza izinto esithunyelwe ukuthi sizenze mhlambe ukuze kuprove ukuthi singcwele. Kunabantu ababona sengazathi ukuba ngcwele ukuthi ke bekwazi ukubona omunye umuntu ongakabe ngcwele ukuthi ke umuntu akhuluma ukuthi ke akwenziwa lokhu nalokhu. Kanti uyakwazi ukuthi uma umaintain into ukuthi umntwana uma ungcwele wena kuhlale kuwe ukuthi ungcwele, ngoba kusike sathi masikhuluma sathinta into ukuthi uNkulunkulu uJesu weza ukuzoqeda into yosona ene wadila nayo. Noma sithi wadila nayo abanye abantu bayibamba njengokuthi kufanele sishumayele into yokuthi ke emhlabeni akwenziwa lokhu nalokhu. Uyabona ukuthi lapho uvimbela abanye abantu ukuthi bangene kulombuso lo, ngoba nakho wena sewuphozeza le power yokuthi ke manje sewukwazi ukuba ngcwele wena. Manje awusafanele ukuthi nalabo ababi emehlweni akho ke, kodwa ke uNkulunkulu abekho babo. Uma ikhona into eningayisho ukulungisa lesiyasimo lesiya sokuthi ke uNkulunkulu athi ke noma zibomvu, and futhi kukhona into ethi ke uNkulunkulu unamandla, asikho isono impela namanje emhlabeni, noma ngakuthiwa umuntu usebulala abantu abangakanani ngokwejustice yala emhlabeni la khona amehlo abantu ekwazi ukubona ukuthi lo kufanele ukuthi ayolala phakade, kodwa uNkulunkulu namhlanje asikho isono angakwazi ukuthi kumuntu asuse, njengolokhu sithe inkosi le yokuthula elethe ukuthi abantu babe righteous. Mhlawumbe uma ikhona into eningayisho ukucizelela kuleyo ngcenyana leyo, besikhuluma ngokumaintaina ipower le yobuntwana. Uma vele kahle abantwana abangabakaNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu ungcwele bangcwele nabo. So uma bukhona umngozi kuleyo ndawana leyo, umuntu azi ukuthi ke ukumaintaina le yanto okuba ngcwele ukugada. Mhlambe angene Shantu, ngiyaxolisa iShantu namhlanje nawe ukhuluma izinto ezidinga i-episode on its own. Uyabona nje ukhulume ngendaba lapha kuDaniel, bekufanele si-unpack yonke nalawo ama-kingdom lawa amanye la and to size sifike to the actual kingdom esikhuluma ngayo. Mhlawumbe ubone ngathi siyayiziba nje. We understand ububanzi bayo and edinga i-episode yayo yodwa. And now sikhuluma manje ngobungcwele. Another thing ekufanele sibe very careful about when it comes to ubungcwele ukuthi sibe self-righteous and self-cautious in terms of ubungcwele. Akekho umuntu owna ubungcwele. Mhlawumbe ngizovela njengomuntu ongakholwa mangisho kanje. Akekho umuntu owna ubungcwele, and there's no measure yobungcwele ngokomunye umuntu. And that's why Paul the apostle obhala incwadi eningi uthi angisho ukuthi ngikubambile Nkosi yami, kodwa ngikhohle okungemuva ngizilulela kokuphambili. Then uma uthi yakubuka okungemuva kukaPaul asikhohle asikuyele. And now when you check uNkulunkulu mekhuluma ngomuntu who is after his heart, uthi I have found a man after my heart. David is that man after his own heart. Now the very interesting part about impilo kaDavid nayo asikhohle, kodwa ke sizobona ukuthi kuningi esingathi but angikwenzanga lokho and uDavid ukwenzile, but he's still the man after God's heart. Inhliziyo kaNkulunkulu. Into ngeholiness noNkulunkulu. Iholiness I think is misunderstood. There's a form of holiness where you are sanctified for a particular task. Ukhethi ubekele eceleni for a particular task. Bese kuba ne-holiness of integration. So i-holiness where I think kuneverse elivelayo laphana elithi sibe ube munye umoya nengqondo and the soul. So that integration is holiness. Okusho ukuthi what you are thinking and what you are saying and what you are doing is actually one. So but akusho ukuthi it is the infinite holiness ukuthi mase ngikwazi ukuthi ngi-integrate my voice, my heart and my actions sekuthi use wrong umbatha by doing into engayenzi mina. So sisuke sibe wrong ekuthenini ubungcwele sibe project kwabanye abantu ukuthi because uGundi Shiko kusho ukuthi ungcwele kunami because mina
angigundi kusho ukuthi angikho ngcwele yabona. Those petty things ezingekho eBhayibhelini yize egcina zenza abantu omunye aze ayibuke powerful ngento a sanctified for. Omunye ukhethiwe ukuthi akabe umprofeti and being sanctified for that task kunezinto particular things ekufanele uzenze. Uyabona nje uSamson for an example kunezinto okwakufanele ukuthi azenze from birth. Zonke lezo zinto azisho ukuthi ungcwele but zisho ukuthi prepared for the task. Ngoba leyo nto yonke leyo nto leyo wathatha lawo mandla awathole ngokwenza lezi zinto ekuthiwa azenze owathatha wayojola ngawo. So akusho ukuthi ungcwele but kusho ukuthi he was sanctified for that task. And uma uthi uyacheck ukuthi ekugcineni wagcine yenzile task kodwa eseyenze engasaboni. Ukungaboni kwakhe kukhose ukuthi wasebenzisa amandla emjolweni. Yabona uma ungacheck iBhayibheli uzothola ukuthi uSamson mayesha abantu ngomhlathi wembongo kwakungafanele wayebasha ngoba ebanga into yomjolo which was not ecebweni but he used lento yecebo. So we often use zonke lezo zinto esinikezwe zona as amandla to sort of undermine abanye abantu. And kukhona lento yokuthi ke ngise umntwana ngahla okobuntwana. Uthola ukuthi uma umuntu ke engasekho elevelini yobuntwana or sewasindisa or sewadlula kuleyo kusindisa sekumele maintain ubuntwana ngokwamazwi akhona ukumaintain umuntu ongaphakathi manje umbusweni ngokwesystem zonke lezi zinto lezo. Uthola ukuthi ke umuntu lokho ke uma usaxoxa ilanguage ya nomunye umuntu osesemntwaneni avela umuntu omunye ole phezulu akuzwe sengazathi awushumayeli lona kodwa ebe azi kahle ukuthi naye wadlula khona lapha just ngoba useka lapha akhona. Mhlawumbe uma ikhona into ongayi-eda to detail kulento leyo ukuthi ke abantu babuke sengazathi awushumayeli lona uma ngabe usakhuluma nomuntu ukuthi woza nazo zinjalo ungene nazo. Abona ukuthi usikhuluma nomuntu ongakazi lutho simbizela kulombuso lo kodwa lo osengcwele sethi ke ayifuneki lento endlini kaNkulunkulu yabo izinto ezikanjalo to add nje kuleyo nto njengoba sikuvezile mfundisi Mbatha namfowethu Shabang ukuthi lo mbuso esikhuluma ngawo akusi umbuso we destruction. It is a kingdom of peace. Now uJesu keeps no record of sin. The Father keeps no record of sin. Why? Because all sin have been condemned in the flesh of Christ in the cross. Okuchaza ukuthi angeke kwenzeke ukuthi uKristu aphinde azalwe aphinde abethelwe. But into yesono uJesu has dealt with esiphambanweni and it was forever. The Bible is clear, it was forever. Uze uthi uJohn umyale ngenibhalela wona yilo ukuthi ningasoni. Bese ke ethi but uma kwenzeka nona uthi yazini ukuthi ninomlamuleli. Okuchaza ukuthi the way God judges sin akasabuki the sinner but ubuka the one who carried the sins of the world. And uJesu who had that title yokuba a lamb of God that was slain for the sins of the world. And uzutu Paul, now therefore there is no condemnation for those who are in Christ. So aspete a message of condemnation. Naloko futhi asikusho ukuthi it is le message esiphethe it is a license for people to sin. No, it is not. But the message we are very clear about the message we are carrying. The message we are carrying, it is concerning Jesus, who is the king of this kingdom. And this kingdom is the kingdom of grace. The message we are given is to take away good news to the world. And that news akusizo indaba zokuthi sitshela abantu ukuthi
bayizoni kangakanani, but izindaba zokutshela ukuthi uNkulunkulu bathande kangakanani beyizoni, and iBhayibheli lithi wasifela siseseyizoni. Akalindanga nanokuthi size sibe better ukuze asifele, wasifela sisobishini. Why would God change sesi right and change his mind about us, whereas he didn't change his mind when we were bad? So God cannot change his mind. People who judge people about sin, it is us. We judge each other about sin, but God does not look at sin. Why? Because there's no record of sin. Uti, I will remember their sins no more. Maybe just to add, I will just recite this story. Kutholakala unkosikazi laphana ephinga, bayamletha kuJesu. Uthi uJesu soyenza nje be short, uthi ongenasono akashaye kuqala. Yes. Bahamba bonke, wayesethi baphi, wathi neither do I condemn you. Yes. Go and sin no more. Yes. What uJesu is doing here, uthi we are at a dispensation of no condemnation, but we neither commend. So what he's saying, we don't commend you to go sin, but we don't condemn you because you've sinned. Yeah. So you have sinned, yes, siyezwa, but akekho umuntu ongakushaya la because akekho umuntu who has not have sinned. With the same breath, we are saying, go and sin no more. We are not commenting. Ekhona ke ongonanga yena uJesu. Yes. Naye futhi akamshaya. Yes, uthi nanga uma ekhona ke ongazange one akamshaya. Kunokuthi ashawe nguye uJesu akamshaya. Uthi neither do I condemn you. So uJesu akalethanga imessage yokucondemna no comment sin. So akufanele siyiqondise into ukuthi when we are saying do not condemn abantu, we are also saying do not commend people to sin because sebaxolelwa. Ngoba yabo lapha liyasho iBhayibheli ukuthi should we continue to sin because sesaxolelwa na? Kubuza uPaul elungisa yona leyo ukuthi we need not to commend sin because sesiyazi ukuthi khona umuntu owafa ngenxa yakhe. And uJesu uma ekhuluma noNicodemus before azothi ke njengalokhu Mose aphakamisa inyawo ehlane akumavesa ngaphezulu uyaveza ukuthi ngokuba indodana yomuntu kayizelanga ukuba yahlulele izwe kodwa ukuba izwe liphiliswe ngayo indodana. Uyinkosi uJesu phezulu kwalombuso. This is the new move of the Holy Spirit. Mhlambe okugcina abafundisi sesivala into yokuveza ke manje ukuthi ke sibathanda kangakanani abantu ukuthi beze ngaphansi kombuso uJesu ayinkosi kuwo ukuthi abantu mabangene. Mhlambe ungayisho umemezela ngevesi, mhlambe ungayisho usho ukuthi impela wozane embusweni kaNkuluNkulu okuJesu inkosi yawo. Ngikuvezile ukuthi lo mbuso esikuwo is a spiritual kingdom, and ukuthi abantu babe citizens of this kingdom kuncike ekuthenini bazalwe kabusha. Now ukuzalwa kabusha ukwamkela umoya ongcwele, and umoya ongcwele simamkela ekusindisweni. So firstly njengoba uJesu athi kithi asihambe siyezweni sishumayele izindaba zombuso. Izindaba zombuso ilezo zokuthi uJesu wafa efela thina siyizoni, and wasifela sisesezonweni zethu. Now thina into esiyenza iBhayibheli lithi umuntu uvuma ngomlomo akholwe enhlizweni lokho okushiwo yizwi, nanokuthi akholwe ukuthi uNkulunkulu wavusa uJesu kwabafile. Umenza kanjalo umuntu iBhayibheli lithi uyakusindiswa. Bese thi bonke abakholwa egameni likaJesu athi bayakusindiswa. Bese phinde yabuza ethi bayakukholwa kanjani engekho shumayele. Athi futhi bayakushumayela kanjani madoda bengathunyiwe. Bese ethi zibusisiwe inyawo
zalabo abahambisa indaba zikaNkulunkulu. Now I want to invite families, I want to invite especially abantu abasha eSouth Africa, isimo sabo asikho right kakhulu. Siyafisa ukuthi lelizwi nale podcast ifinyelele kubo yokuthi uJesu uyinkosi kulombuso, and lombuso esiza nawo umbuso ophilisayo nosindisayo. Sikuvezile last time ukuthi uma sambula inkosi yalombuso nathi sigcine sithola ukuthi singobani. Now I want to emphasize kakhulu ukuthi siyakholwa kakhulu kulombuso. Into yakusihlukanisa nezono akusikho ukuthi sitshelwe ngezono zethu, but into yakusihlukanisa nezono ukuthi sizwe izwi ngenkosi yalombuso. Siyabonga kakhulu mfowethu. This is the new move of the Holy Spirit. Egameni lenkosi uJesu Kristu siyanimema ukuthi impela nize nani ngaphansi kwalombuso until we meet again.